Viktorija Mitrović progovorila o braku ćerke, ali jezivom zadirkivanju koje su joj predala deca u školi zbog monstruoznog zločina koji se desio sa samo 12 godina. U toku emisija Pretres nedelje voditelj Mila Milošević sa suzama u očima pokrenuo je temu koja je prethodne nedelje ostavila region u šoku. Bolna ispovest Viktorije Mitrović nikog nije mogla da ostavi ravnodušnim, a zadrugari kroz suze, kao i sam voditelj Mila Milošević, komentarišu jezive detalje koje su saznali iz njene priče. Prvo moram da te zagrlim, nikad nisi sam u životu. Šta ti se dogodilo u glavi u trenutka kada si ispričala priču koja je potresla ceo svet pa do sad, započeo razgovor voditelj Mila Milošević. Mi iz našeg ugla možemo reći da su scene bile izuzetno potresne, kako za same zadrugare, kako za voditelja, tako i za gledaoce.